U najužem izboru za ovogodišnju Ninovu nagradu našle su se čak 3 književnice, što svakako govori o izvesnim pomeranjima na srpskoj kulturnoj, ali i izdavačkoj sceni. Međutim, mnogo je važnije da je svaki od ova 3, uslovno rečeno, ženska romana napravio jedan izuzetan iskorak ka specifičnom kulturnom, umetničkom, pa moglo bi se reći i multimedijalnom iskustvu. Iskorak koji je veoma važan za pozicioniranje književnosti u savremeno doba. Roman Zoja Mire Otašević svoju romanesnu priču zasniva kao neku vrstu razvijanja fotografija, pa se tako priča pretvara u svojevrsnu istoriju fotografije u 20. veku. S druge strane, roman Nesreća i stalne potrebe Ivančice Đerić koncipira se kao strip, znači priča je zasnovana kao strip, pa tako imamo opet jednu vrstu specifičnog žanrovskog multimedijalnog ukrštaja. Konačno, roman Štampar i Veronika Katarine Brajović je svakako najambicioznije romanesno delo koje svoju romanesnu priču zasniva kroz istoriju štamparstva, odnosno početak štamparstva na ovim balkanskim, ali mogli bi se reći i mediteranskim prostorima. Naime, junaci ovog romana autentične su ličnosti. Prvi štampar sa ovih prostora, Božidar Vuković, koji je pred turskom najezdom napustio Crnu Goru i u Veneciji osnovao štampariju i tamo razvio veoma bogatu kulturnu delatnost. Romanesni prvenac Katarine Brajović svakako bi se mogao nazvati istorijskim romanom. Međutim, to je istorijski roman u onom modernom smislu reči. To je onaj istorijski roman koji pokušava da obnovi onaj postulat istorijskog romana koji je objasnio Danilo Kiš. Naime, radi se o svojevrsnom podizanju narativnog horizonta. To je izazov koji nastoji da odgovori zahtevu kako da se ispriča priča o prošlosti, ali kako da ta priča o prošlosti ipak bude na neki način savremena, odnosno da progovori o nekom današnjem savremenom iskustvu. To savremeno iskustvo koje je na neki način upisano u priču romana Štampar i Veronika je prvenstveno vezano za iskustvo izbeglišta, za iskustvo čoveka koji se nalazi na granici vekova, na razmeđi vekova, ali i na razmeđi različitih kultura, nacija, vera i u tom nekakvom sukobu pokušava da pronađe svoju sreću, da osmisli svoju sudbinu, da ostvari ljubav. Također je izuzetno pratiti u romanu Štampar i Veronika brojne veze koje se uspostavljaju sa nekakvim klasičnim istorijskim romanima srpske književnosti, možda prvenstveno sa Andrićevim romanesnim hronikama. Znači, radi se o romanu bogate, razuđene, slojevite priče koji zahteva veliku pažnju, koji zahteva pažljivog čitaoca koji će morati da sledi jedan veoma bogat stil. Možda je izuzetna vrednost ovog romana razvijena, bogata rečenica, kažem, koja zaista u sebi sabira nešto od bogatstva renesansnog duha vremena o kome priča.